Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So, if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages, or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children Hospital, Boxay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Kajin ang nuat kipat ba nong syok shnong jok san piligi shnong hak umroy constituency bani asnoy kita kinong rim bagi kertong mani aireng hakinik election syaka KHADC. Kam shimna long kumbala ang nuat namar kajing bo mani shim batalut ki kertong baro ladno ukertong na kaseng NPP bar ukertong klemseng ke balawan ban shim bata hakinik common platform kablap long hak shnong liar sluat apoy rembong. Ya kini ke common platform bala penlong dari sinjok jok san piligi shnong ki bagentup ya ka liar sluat Menteri Sning Madan Retiang Kweng bad itso pair. La pelong kerpang mani osno bad berpensyong nong rem ya kei ke bagi kertong nek sengsan pertai boper kidon nak benta kani ke election ke Banwan. Hagini ke election sya kaki HDC no umroy dan san ki kertong ke bagentup iuba rangken sai karbuki nak NPP uba MDCM nak Kongres uba Isen Hing nak VPP ikong Nafi Shisha Marwen nak UDP berba George Lengdo kertong Klemseng. Na preng bala poy hakan common platform uba George Lengdo ukertong Klemseng ula say lakinya banbu akamat ru iginong rem halor ka jing syakta ki kun ki hajar na jing ai trading license pathar da ka district council jige breg bom de trajela bakin sengkam sengjam kablakta ya ka jing akam jong ki patba bala bantre hi ki kam boper ula kerencai ru bla do poy syakatong jong jing job kamat ka bakongsan kalong banira aha ka KHADC haka bedai ba kajingi abalamat di kilong yang kibadok ha kajingi abha kum kinong rim yang kablak ta skade gipad ba kum roy constituency nakliang barang kan sai karbuki kurtong ke NPP laban pau mamau kumu MDC ula syakri mentalan terus nam kenti ula dan pentah shibun hikam jang ke executive committee ke KHADC tang bandat benta banwara ki kampan roy ndag bakongsan kalong ru nakajingi dan benta hagaban penklan yakaan bat kendo Hakabak Executive Committee kalala bantau ka land bill. Kabala yoru ikajing menjor na ulat kejela. Ulang ru bahlor kajing job jog isi balam kemat ka KHADC. Layo ikajing itu on pen scam ki kendon an banyada ya kajat benrio. Bagentob ka Administration of Ilaka Amendment Act arajar pulai. Ban pen klanjo syo igdor barshnong. Kisenglong kemia Nangta ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arajar Arpuway, Baneda ek jinglong try ke bede baga kendog syap, ka Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act Arajar Arpulai, ban pen skami ke rukom syem jat na ka kemie nalor kiwe. Nalor ke jingang nuat cikipat ba nek san tadi gisnong meni osngo kita kinya ke jutang jong ki kertong. Ndake ne kam syem lorlong namar ke jing mau menishim benta jong ki laingot ki kertong. Ka bala pendiau pat yala ki nong syong Nama ke jimi ino jong kertong ke NPP tang meredap ajeng keren kem di syembenta syo ha ki kenta keli jingkeli no pat ba daga ba aida budan ya ga jing yalang syawai pat gawe nikiman Henry kalan aks kampat syemladon they hadin ba mengingil form yang executive committee bangila yo menta ya kalan aks kabaya day pat kakayi pateng halor ka khayi pateng ngasngeu ban ong hap ai ga jing kuplei ga bakerpang ya ga mai inde ya ga jongi kapala ai ya ga district council kumbangi juong ka dei ka spi ka ban yada ya ga ri pat ka jai pun ri pro ka we penne pensa ya ga kendeu ga siam khayi pateng syong ha syong man sipun iya ka bangidon po des council hanway haka bidai bat ka khayi ka pateng ngasngu banong baki non tribal non khasi kimla iya ka ban khayi like lu hangne hapo ri jongi klem dayo ya ka trading license bat kumba kalong kat hadu menta nagaliang ka district council ni control ba hakaban ay yaka trading license syakib non-tribal
ki pawan ban khayi pateng hang ne po jela jongi hang ne po uput usam jong ka Khasi Hill Autonomous District Council kendiat ban suyak tiplang ban ayaka trading license ningkong ngidon kam yaka NOC no rang pasno dor barai dor barhima hadin ng taka sapoy sa district council but what lalayo yaka NOC na rang pasno dor barai dor barhima ribun ki application jong kinong tribal kisa pending kat adu mentah namal nagaliang ganyan executive committee kajungi ka ba mentah ni strict bah ban ay yaka trading license namar bangi sutu babun na kinong songsnong buon na kikun samla jongi kilala ban le yakikam kiba mensua jula ban le hari mentah kilala ban le tingi ay no yakalat yala kijong kisamla khasi kijongi kejingwan kejunga hangne kumukurtong simet kalong nakam ta banyeng nakam ta kanongrem lajong abomut nakam ta banyeng nakam ta kanongrem jaga konsensi bat jek paiba basa hangne konsensi kijongi ilamat sibon kijinge abakum kisdong kita bobon ba hakislam kibaladap hadu kini kisngi ki momenta ngi ya kejung tuklar politics nagaliang jaga council hamtam hakabe day bat kariti sensyar kemudian mendon na kebenta ki ansnong hakabagat council kesamban yurat penban kala keliang rambak snong sipang kala keliang yakisim kala tuklar ni jingtung sim kala tukar ki jingtung sodar jingtung lendo bat jingtung rambak snong ngariang nang takawe kada lada yakisnong kibedan hagri khasi kijongi lada kejes council kan yai le politics hak jingtung rambak snong jingtung lendo jingtung sodar bat jingtung sim kani jongi kan sujud Kiriman puram ya kecing ciet jauh pai ba kani kelong ban penbet renti hawa kecing ciet ikirang ba song di mulong da keburam ya rai jauh pai ba ladang ya tuklar kumni nakapor sa kapor nado ki isi ki barim hado kini isi ki ban sakun nak mentah ngelai i ya kejuk kecing tuklar i kendo ke siap habubun ba kilong yeng long sam ki jongi ki bedon hang ne po kri boy kerpang apo konsensi lajong apa kimdon watang sinong rem yengru ila kala kita ki poiwer hapo kri lajong na kabenta kilong yeng long sam ki bakamai kentai marwai na kaliang jaga council na kaliang jaga sarkar jela kali bakapor ban pai khmat bakumnong in penbai renti yakini ke baro khang ba ka sarkar ba ka council ngin la banyatai hakar kam kabobit kabobiang ban penwan dor na kabenta kini ngimla banlong bani pindapai tang hapolat umroi pej hau miam pej hakini ke blok ke jungi bar kowe bun ba kilong yeng ke bedi ban yo yaki yung beduk nambar pakim dan watang ilong remi yang ru nakadaw bagi mela ban tiet ne jongi kendo de hang ni kaman sebu jing kituk kisuk mentan players ko nakaliang jong MDC bi jungi hang be de bak trading license kajing kli junga kalong che kita ke council bak trading license lada mangi kibadan hang ne po konsensi ngimi i kayo kam yo jam ke biang hapo kalen sipai ngimi i bagitai kontraktor kinyo bandrung hakilan sipai ki jungi ngi i ya kajing siap ban beng hak bede ki pat kasi jungi bag trading license ke badan hapo ICR hapo nesa hapo neri kam trekam bobon lasuan ra trading license wana asam ru bakine ki office kilong kita ki pediang ikum kita ki hak bagat council kasus ngapja ngap keno tang MDC mementah kadis council parok wehi hak nadu sem kibaladap hadu mentaru ni i bakamla banlai ya kini ki office ke bade jang sarkar India bana ikam ai jam ini ingin nakam ta kini kitulong ngiyang hak ne kelampung hajan ke sunong kweng ngiro ke sunong kweng wal belai da ko pisala jong lathie ye jaka khendiat ban pene pensa jong tulong ajeng kili kelong hatu ngimla mo ban pen ko bor ya borok kisnong banyadai kitulong kijongki ke khendo ke siap lungba jeng kinong san snong bekidor bar snong idon kam banyada nagamenta kira nagamta ki hima kumlongin penwan dori kini ngamala da syai kumbakalong haki skim ke buper ni i por bulong emily ladai ke JJM ngimla ban petrekam nakadaw bambit bambiang kitulong reka por ngi begin pai sikisnong di jungi
Bangi wa di kelat kelenti lembah joki bani dal jong kendo ku siap kerpang ya kitong ngien nam ta kinong rep haba kadap tenrai gua siap bamdu haki polisi jong sarkar jela mentang ling yang lembah kadis council lembah tertibat kendo kang bangin la man penuan dori kini ke ibar ladapi ong kinong rep ke bedon ke jakal jong ladapi ong kinong rep ke basu simwai hatu kadis council kamdon kamu bani tirno halor kini nama ka sarkar jelahi kumbaglong kamla ban tuklar hak bede bat kariti bat kendo ndai ladapi wan ban penan kam ki kendo ki siap ki jongi ladapi penbor honong rep iki polisi te kam ki jongki lembak ki sambai ki bod dan kam ban ai dawai tangkan no kani ka rep ki jongi kan yap ngi kren chepang kini ki long kimi ki jongi ki batir sai tang hang ne hapo prayam nga daki post nam kadis konsil kamsim lala ban nei na kam ta ki jongi daki post nam ka sarkar jela kampai sini ki dong ki thain ki jongi la song si bani babu bon ki nong terksai ki nong tanjai wala da de ka kam ka bala man terus pa iki ndre umdon pa ik mai natrai EMDC lingba skim jung yo irap kniat nsoi ndre ngi kwa da ka policy la da ngi mla ban te na kami gini ge kasing lai lan chong poi badan hang ne konsensi jungi uparai kalem kalup per kalwe jung konsensi bandrai kita ki ban nikmat ini si darbar ki ba fer ngaso mo mga mo pi kum ki pa nyong song snong ngi dai ban yang rang ba na mata ka konsensi la jong ka pen pang not ena bani ikni ke ban kham tam ham ngi yok ni kala ban wan ban nikmat api kum kurtong na kum ta ka tis council abu ka jengker pat api rengkat berkini ki bangala ban pen pang rengkat berki we pat ki medang don ka daw ka por ki himla ban thir har kom ka bobiang Andai ikan men, bayi long isembok perkat nak mentaj ki pai ba nong song snong juga konsensi berkawai, bangin la ban kentil lejeng ang jing ang nun, bangin la ru ban ai jing kermen ke jong ki pai ba, ban kham tam ban ai kalawai ke bopang, nak mentaj konsensi ki pai jongi.